on puca, nešto tako. Koji je? Ovo je mi 11. To smo mi u Hatku. I da pravimo pustu da si naviše. Igor, ne diraj ništa. Ja bolje... Dobroveče, dobrodošli u Atrijum Narodne biblioteke Srbije i u okviru Centra slovenskih kultura ove ustanove danas razgovaramo o makedonskom i srpskom romanu Na prelazu u novi milenijum. Povod za ovaj razgovor jeste objavljeni zbornik radova upravo sa istim naslovom u izdanju Instituta za makedonsku književnost u Skoplju 2020. godine. Urednici su profesor dr. Jasmina Mojskijeva-Guševa i dr. Bojan Jović. Zbornik je nastao u saradnji dve pomenute institucije, a doprinos je međusobnom upoznavanju i zbližavanju kultura, upravo ono što su i ciljevi samog Centra slovenskih kultura, pa smo smatrali da je ova tema upravo značajna i bitna za rad samog centra i ne samo kada je makedonska, nego i sve druge književnosti slovenske. Ovaj zbornik, kada sam pročitala, iznenadio me je, najpre s toga što sadrži nekoliko polemičkih tekstova koji mogu biti izazov za pitanje da li se i zbog čega međusobno čitamo, ako kolokvijalno svedem ovu temu na bitnu stavku. Takođe, mnogi radovi u ovom zborniku bave se ideologijama, odnosno politikom književnosti i razmatraju je vrlo kritički i problemski, a drugi se bave nekim drugim temama koje su zajedničke, ali formama i novim tendencijama unutar savremenog makedonskog i srpskog romana. Zanimljivo je što je roman kao forma bio u središtu ovog zbornika, što su izostavljene kratke priče, o tome ćemo večeras govoriti, možda ćemo napraviti jedan izuzetak i uvesti jednu autorku koja upravo pokazuje suprotno od nekih zaključaka koji su doneti ovde u ovom zborniku i zaista smatram da je on veliki doprinos onome što je bitno kada je reč o južnoslovenskim, balkanskim, ali i slovenskim književnostima reč. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim večerašnje goste, doktora Bojana Jovića, dobroveče, dobrodošli, doktora Bojana Čolaka, dobroveče, dobrodošli, doktor Marija Grujić i vama želim dobrodošlicu i doktor Tijana Tropin, sve saradnici sa instituta i direktori za književnost i umetnost u Beogradu. Nisam bila, kao što vidite, rodno korektna, pa sam prvo, nisam predstavila kako to red i običaj nalažu koleginice, nego najpre kolege, ali što da ne. Marija Grujić me može na kraju ispraviti ili nešto na tu temu reći, a sada jedno pitanje bih uputila svim gostima, a to je da nam kažete, dakle, prva stvar je, dakle, u čemu je značaj ovog i ovakvog zbornika, imajući u vidu i radova koji su njemu zastupljeni, jednu rečenicu koju ću pokušati sada da pronađem, a ona se tiče zaključka u vezi sa prevođenjem makedonskih romana na srpski i obrnuto. Zaključak, dakle, te autorke, Valentine Mironske-Hristovske, jeste da prevodilačka recepcija makedonskog i srpskog romana u obe kulturne sredine nije po njoj na nivou i smatra da je nedovoljan, da se tiče samo uskog kruga ljudi i da je ograničena taj uski krug ljudi. Dakle, u širem spektru makedonski i srpski pisci u sredinama komšijskim nisu čitani. To je bio njen zaključak. I, dakle, u tom smislu, kakav je za akademski kontekst sada značaj ovog i ovakvog zbornika u odnosu na zaključak koji imamo ovde, da se mi zapravo međusobno ne čitamo. Ja ću se zahvaliti pre svega na pozivu i pozdravit ću i
naše drage urednice, saradnice, ako nas slušaju, a mislim da nas slušaju, javili smo, nažalost nije uključenje predviđeno, ali nas da će biti zanimljivo ovo predstavljanje. Direktorku Instituta za arheološku književnost pri Univerzitetu Svete Ćirila i Metodije Maju Jakimovsku-Tošić i našu dragu saradnicu Jasminu Mojsijevu Guševu, koja je jedna od urednica ovog zbornika. Dva koraka ćemo se izmaći unazad, jer je situacija u međusobnom razumevanju, prevođenju i saradnji Beogradskog instituta za književnost i umetnost i opšte Beogradske naučne sredine i naših bivših centara koji su učinili jugoslovensku zajednicu, a sada su centri svojih zasebnih država, nešto što je nametnulo dosta novih i praktičnih pristupa i problema. Institut je od uvek imao dobru saradnju sa manje više svim centrima u Jugoslaviji, koja je održana recimo i sa centrima sa srpsko-hrvatskog govornog područja i sa slovenačkim područjem i književnim i izučavanja književnosti. Imali smo ono što nas sve tišti, odnosno zanima, određene temate vezane za situaciju književnosti i proučavanja književnosti u post-jugoslovenskom periodu. Međutim, saradnja sa Skopljem i sa Makedonijom nije bila toliko prisutna i tim je draže bilo što smo na marginama velikog međunarodnog konkursa Slavista 2018. godine koji je održan u Beogradu. Gospođa Maja Jakimovska-Tošić i ja seli i počeli da razmišljamo šta bi moglo da se uradi zajedno i tu onda vidite da recimo iz raznih razloga koje su svima poznati, određene teme, određene razdoblja, tu možda se i ne bismo mogli naći, na primjer, međuratni period i tako dalje, zato što su svi odnosi i kulturni i politički bili drugačiji, ali je roman kao najvitalnija vrsta i kao nešto što je u suštini i najprisutnije i najčitanije, bez obzira na glavni tok proučavanja i čitanja, ali da mnogi mladi proučavaoci koji sada stasavaju vrlo pomno prate i prevode i naročito žanrovski obeleženu prozu koja je prisutna u tim centrima i u makedonskom. Drugim rečima, roman se pokazao kao najbolji, najspretnija tema, odnosno fokus naše saradnje i zato smo izabrali temu makedonski srpski roman na prelazu u novi milenijum. Iz prostog razloga zato što su sve bivše jugoslovenske republike se našle u sličnoj situaciji i u situaciji kada su se određene teme nastale traumom ne tako sretnog razilaska nametnule. Moram da kažem da je postojao ogromni entuzijazam i želja da se taj skup koji je održan pre ravno 2 godine u oktobru za vreme sajma knjiga dok je još bilo u Beogradu održi, da su kontakti sa makedonskom koleginicom i kolegama bili izuzetno dobri i da su rezultovali upravo ovim zbornikom bez ikakvih problema, vrlo precizno, jer je to bilo definisano njihovim ministarstvom kulture, svi rokovi i, nažalost, odnosno imali smo dobru nameru da uzvratimo posetu, jer smo bili, naša redakcija koja je većinski ovde filoloških studija, a to je pre svega elektronski časopis koji spaja dosta međunarodnih redakcija sa naših i malo širih prostora. Dakle, mi smo bili domaćini tog izdanja i želeli smo da odemo do Skoplja i da ga predstavimo, međutim, korona je, nažalost, sasekla sve do daljeg i u razmeni danas su koleginice rekle da se s nostalgijom čak sećaju naših lepih susreta i razgovora, međutim, ovo predstavljanje i ovakve publikacije samo nastavljaju zapravo i želju i konkretnu saradnju naših centara i nadam se da će ova zapravo jedinstvena knjiga i saradnja biti nastavljena u najskorijem mogućem.
Hvala vam. Dakle, vi na neki način dopunjujete, evo ja sam sad našla ovaj citat koji sam tako tražila, uzbuđeno Mironske Hristovske za makedonsku učiteljsku publiku. Po mojoj slobodnoj proceni moram da kažem da je srpska literatura prisutna samo u jednom malom krugu istinskih poznavalaca i proučavalaca književnosti. Dakle, sada postavljam pitanje zašto je to tako i da li je potrebna nekakva zajednička programska realizacija. Ja sam sad ovo nespretno, hajde da kažem, prevela, ali eto, to otprilike tako zvuči. Gospodin Jović je odgovorio na ovo pitanje, dopunio da mladi, jel tako, ipak ima jedna koji je veoma upućen u to, ali kada ona kaže da li je potrebna zajednička programska realizacija, na to ste odgovorili, jer evo, jedan deo takve organizacije ostvaruje se ovim sada projektima poput ovoga. Tako je, ono što... Ali ona, izvinite, optužuje recimo izdavače, ne optužuje, nego skreće pažnju na to da izdavači kada biraju ili se iz konteksta tako, prosto sam ja razumevala, da ne računa kriterijum ličnog poznanstva i prijateljstva sa piscem i pod dva, ne računa kriterijum koji ima tržišnu, odnosno tržišnu vrednost, da, a ne literarnu. Znate kako, kada izdavač vrši kulturnu misiju, on mora biti dovoljno ekonomski utemeljen da bi onda, osim onih stvari koje zaista donose zaradu, a to su stvari koje su čitane, a vrlo retko ili ne toliko često, kvalitet ide sa finansijskim efektom. Ali u svakom slučaju, svaki pravi izdavač koji želi da jednostavno ima nešto i da pokaže što nije savremeni hit koji je ekranizovan ili veoma mnogo čitan iz ovih ili onih razloga, vodi računa da ima urednike koji znaju šta su vrednosti ili znaju da predstave i onaj živi tok koji možda nije i toliko lukrativan. U svakom slučaju, vezano za saradnju, izdavači su posebna priča, ali vezano za naučnu saradnju vi imate dvosmerno, znači što bi se reklo odozgo, to su projekti koje finansira i podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, što znači bilateralna saradnja i ona se uvek može ostvariti sa manje više svim evropskim centrima i zemljama koje su u tom programu, ali sa druge strane nama niko ne brani da ostvarimo ovakvu saradnju koja dolazi odozdo, odnosno vrlo spontano i da onda imamo rezultate koji su zapravo plod ličnih interesovanja i nečega što je živo i što nije nametnuto bilo kakvim vanknjiževnim ili ideološkim razlozima. Tako da tim više je ova saradnja bila odlična. Dobro, sad i ostale autorke ću da pitam, pa sad hajde da nastavim, evo Tijana Tropin, pa ću kasnije da pitam vas u vezi sa samom strukturom i sa dalje zbornikom, ali me zanima ova tema, Tijana, eto šta vi mislite pre nego što budemo rekli nešto o samim temama, u užem smislu i vezama makedonskog i srpskog romana, kakva je institucionalna moć, odnosno mogućnost, hajde da srušim hijerarhiju, u održavanju istinske veze među južnoslovenskim, hajde tako da kažem, jednom su me ispravili, a ne književnostima regiona. Hajde da se zaustavim tu, da ne govorim samo o slovenskim zemljama. Pošto vi ste o tome pisali u tekstu, vezanom za jednu drugu temu, ali sam naslutila da je jasno da posle raspada Jugoslavije je došlo do neke vrste prekida, pa i u međusobnoj recepciji književnosti bivših jugoslovenskih republika. I kakve su mogućnosti akademskog sveta, odnosno institucija, da naprave tu vezu spram okolnosti i politika u kojima živimo? Kakav je vaš stav o tome? Moj stav jeste da, kako se to kaže u našem filmu, sve se može kad se hoće. Dakle, neophodno je zapravo dosta dobre volje sa svih strana i određena institucionalna potpora, koja u ovom slučaju nije izostala, i onda možemo računati na neke zaista lepe i trajne rezultate. Sad, ja bih malo, ako mogu, proširila odgovor na to vaše pitanje i dodala bih da se
kad su u pitanju ovakve saradnje na akademskom nivou, lepo vidi koliko tu mora postojati i saradnja na nekim drugim, pa i tim malo čas otpisanim ličnim i prijateljskim nivoima, jer, na primer, dva rada u ovoj knjizi bave se romanom Frosine Parmakovske, koji je veoma zanimljiv, ali koji u tom trenutku našoj čitateljskoj publici nije bio dostupan. Dakle, sve ide postao ne znam kakva dobra volja, ne bismo se njime mogli baviti. Sad, umeđu vremena, u trenutku održavanja tog skupa pa do ove promocije, roman je ove godine preveden i pojavio se na srpskom jeziku, tako da u nekom budućem trenutku možemo računati i na tu vrstu recepcije. Dobro, evo sad da pitam i Mariju Grujić, kakav je vaš stav po ovim pitanjima koje smo iznali, evo do sad, i da li imate nešto da dodate i da se nadovežete na ovaj prvi krug tema? Imam svakako da se nadovežem u tom smislu da naglasim koliko su važne i te neke lične veze i koliko tu još može da se uradi u budućem u smislu pisanja o raznim književnim fenomenima iz regiona i koliko je važan taj neki princip te regionalne pripadnosti, osjećanja pripadnosti čitavom regionu. Jer postoje neki autori za koje sam ja, onog momenta kad sam ih, na primjer, otkrila, kao što su, na primjer, Goce Smilerski ili kao što je, na primjer, Rumena Božarovska, za koje sam ja prosto osetila da su to autentični književni, kulturološki glasovi nečega sa čim se ja najdublje i najistinski identifikujem. Tako da, u smislu tog regionalnog, u smislu širenja tog jednog osjećanja regionalne književne scene, mislim da je izuzetno bitno da svi mi iskoristimo na neki način ta naša i književno-teorijska, i književno-istorijska, i kulturološka pregalaštva, ne bili smo sami prosto doprineli utemeljivanju novih glasova. Znači da se jednostavno izađe iz onoga što smo mi dužni kao neki kulturni radnici koji rade u institucijama da učinimo, da izađemo iz okvira konferencija, da izađemo iz okvira naučnih radova, da izađemo iz okvira objavljivanja i da jednostavno odradimo jedan kulturni posao kulturne prirode, imajući u vidu da radimo nešto veoma važno i nešto što će se tek možda za 20 godina pokazati i iz čega ćemo mi lično za jedno 20 godina moći da izvučemo jedno određeno zadovoljstvo. Hvala vam na tome. Sad možemo da napravimo jedan uvod u možda neke uže teme kojima ćemo govoriti, a vezane su za makedonski i srpski roman Na prelazu u novi milenijum. Pa bi Bojana Čolaka pitala, ja sam u uvodu pomenula da je zbornik vrlo raznorodan, da se tiče različitih tematskih okvira, da su neki polemični, da su zastupljene različite teme od problema u prevođenju, šireg spektra analize, istorije savremenog trenutka u okviru ovog žanra, komparativne analize pojedinih autora iz makedonskog i srpskog kruga ili predstavljanja makedonskih i srpskih romanopisaca sa određenim temama egzila, bolesti, identiteta, istoriografska fikcija u komparativnom izučavanju i drugo. Pa hajde, uvedite nas sada u tu strukturu zbornika i recite nam po čemu je ona specifična. Ja sam svaki gotovo rad koji sam pročitala bio mi je ne samo iz akademskog ugla, nego mi je zaista bio zanimljiv i pružao je neke uvide u recentno stanje makedonskog i srpskog romana, što im se moglo polemisati na ovaj način i zaista preporučujem svima koji se književnošću uže ili šire bave. Ali hajde da čujemo od vas. Pa ovako, ja bih prvo rekao samo da je jako važno što je ovo što su dve naučne institucije iz ovog zbornika koji zapravo govori o aktuelnoj, odnosno trenutnoj produkciji, tekućoj produkciji. Dakle, uglavnom kada imamo naučne zbornike, radi se nešto što je unazad napisano stotinama godina ili par 50 godina da ima osnovna, a ovde smo se, znači, okupili upravo da vidimo šta je to što je
razdvojilo, odnosno spojilo dve književnosti koje su bile pod neposrednim uticajem do 90. godina. Dakle, i imamo sada ovaj zbornik zapravo koji upravo radi, obuhvata taj period kraja 20. veka i prve dve decenije 21. veka. Dakle, mislim da je izuzetno važno što je pred nama upravo pokušaj da se negde odrede glavni tokovi narratološki, poetički i tematski proza 21. veka i čini mi se da i to na jedan ovako sistematični, panoramični način. I upravo zbog toga bih ja i pošao negde, osvrnuo se na, da vidimo zapravo koji su to autori koji su uopšte zastupljeni u ovom iz kako se meni čini da je došlo možda do izbora baš tih imena. Dakle, ja bih rekao prvo da se u samom zborniku nalazi 17 priloga, da su 9 makedonskih autora, 8 srpskih autora, da je zbornik dvojezičan, pri čemu nisu prevedeni radovi, nego su makedonski radovi na makedonskom, srpski na srpskom, i da jedan deo radova, znači njih 10, ima uporedno istraživanje, dakle, polaze od toga da upravo ovo što smo i pričali, što sam pomenuo, uspostave dva pisca oko jedne problematike, jednog iz jedne kulture, drugog iz druge, i postoji 7 radova koji zapravo nisu uporedni, nego se zadržavaju na toj nekoj jednoj kulturi koja obično i pripadaju. Dakle, takođe bih istakao da postoje radovi koji su usko problemski i radovi koji su panoramični, dakle koji nastoje da uhvate, vi ste neki od tih koji su i polemični, neki od njih su dakle i polemični i upravo to jeste negde zadovoljstvo, odnosno žar ovoga zbornika koji je aktualno tekuća produkcija, ali ima taj polemični, odnosno može da ima taj angažovani karakter. Možemo danas da raspravimo o tim nekim stvarima koje ste vi pomenuli na samom početku. Dakle, što se tiče samih autora, zanimljivo je da su se srpski istraživači najviše usredili na autore koji su rođeni 60. godina i ukupno je, znači suprotno što su više zastupljeni istraživači makedonski, zapravo u samom zborniku ima neki 20 imena srpskih pisaca i s druge strane 10 imena makedonskih pisaca. Od tih, još bih napomenuo, mislim da to nije nevažan podatak, znači od 20 pisaca, recimo srpski autori se zadržavaju na 6 autorki, odnosno književnica, a makedonski znači na 2 autorke od tih 10 pisaca. Dakle, i dok su Srbi, znači da su srpski istraživači dosta usmereni na književnike rođene 60. godina, tačnije čak 9 književnika rođeno 60. godina. Kod Makedonaca je to 50. godina, najveći broj radova obuhvata upravo te književnike. Dakle, književnike, kako se meni čini, koji su već stvarali i pre 21. veka, dakle, tokom 90. godina pa i ranije, tako da je bilo moguće uhvatiti upravo taj preobražaj iz 90. godina u 21. vek i da se sagledaju njihove međusobne poetičke razlike. Dakle, da li je došlo do nekih individualnih pomeranja poetičkih, tematskih ili kulturoloških, kako god. Dakle, takođe bih pomenuo da svega da nakon 60-ih, odnosno 50-ih godina, da su u obe kulture negde pomenute 80 pisci koji su rođeni 80-ih i da je najstarija, recimo, uključena sa srpske strane Vida Ognjenović, 1941. A kod Makedonaca to je Vlada Urošević rođen 34. godine. Dakle, mislim da je vrlo važno da vidimo da li je ovo zapravo, što se ja mogu pročitati ovdje koji su to zapravo pisci, možda ne bi bilo loše, dakle, iz 40. su to Ognjenović i Slobodan Mandić, čisto da vidimo ko zapravo hvali, da li je ovo sveobuhvatna slika onoga reprezentativnog iz 21. veka. Tu su onda Radoslav Petković, 50. godina, znači spavljaju Radoslav Petković i Mirjana Đurđević, potom 60. je 9 autora, kao što rekao, Jasmenka Petrović, Vladimir Pištalo, Vladimir Tasić, Vladimir Senijević, Vladislava Vojnović, Mirjana Novaković, Oto Horvat, Igor Marajević, Srđan Maljarević, iz 70-ih to je sada Vladimir Kecmanović, samo 80-ih
su to Đorđe Ćirjanić, Filip Grbić, Vladimir Tabašević, Ana Bastašić, Saša Savanović, dakle pisci u najvećoj meri rođeni 60-ih, 80-ih su najzastupljeniji. Kod Makedonaca, dakle, to je znatno manji izbor imena, dakle 30-ih je samo tu Vlada Urošević, potom 50-ih je autorka Kica Kolbe, potom Dimitrije Duracovski i Tomislav Osmanli, potom 60-ih Venko Andonovski, 70-ih Goce Smilevski, 80-ih idu sada Frosina Parmakovska, Saša Dimovski, Živko Grdanovski i Stefan Markovski. I ovde mislim da, između ostalog, i kao neko ko je učestvovao u izradi ovog zbornika, se zapravo potkrila greška, mislim da je previd, u predgovoru gde piše da je reč o Saši Markovskom, zapravo je o Stefanu Markovskom, i to je jedan mali prevod koji zapravo iz samog grada potiče, iako je u gradu pisano i Stefan, ali se na jednom mestu potkrili tamo da je reč o Saši. Pa hvala vam. To je bilo možete da nastavite. Hvala vam, ovo je lep prilog strukturi ovog zbornika, piscima koji su zastupljeni, a imamo, niste rekli, recimo, koje je nekoliko puta zastupljen u ovom zborniku, ima pisaca koji se ponavljaju, to je recimo zanimljivo, da različiti makedonski autori jednog istog pisca tumače. Da. On je jedini u stvari koji više puta... Nije jedini kod ove Parmakovske, u više rada makedonskih, ali jedini koji je zastupljen u obe istraživača. Da, to je zanimljivo. I zanimljiv mi je bio tekst, pošto ste rekli da je najviše zastupljena generacija kada je reč o srpskim piscima 60. godina. Zato mi je bio zanimljiv tekst Vladimira Perića, ne bi ga možda izdvojila po sebi, da ne tematizuje romane generacije Y, kako on kaže, u romaneskoj prozi srpskih i makedonskih pisaca, daje jedan pregled, dakle to su svi oni koji su se rodili od 81. do 2000. Između 81. pardon, 96. Posle ide generacija Z. I onda je bilo zanimljivo videti taj pregled, čime se bavi ta generacija Y, koje su to teme koje ih zanimaju, a on se pak pozabavio okcidentalizmom kod njih i na neki način uveo taj politički, odnosno ideološki pristup i tumačenje mladih srpskih romanopisaca i šta je kod njih zapad. Dakle, u makedonskom romanu i u srpskom, i interesantno neka se pročitaju gledaoci zbornik, da makedonski i srpski pisci kod kojih je ta vrsta odnosa zastupljena, drugog, dakle stranog, drugačije odgovaraju na ovo pitanje. I to mi je bilo, recimo, zanimljivo. Pa sad, dobro, hajde da pitam sada Tijanu Tropin, ali evo mogu i Bojana Jovića. Najpre, Bojan Čolak je uveo taj problem. Da li je, pretpostavljam da je i odgovor se negde naslučuje, jer raznorodnost, raznovrsnost i generacijska i poetička je suviše velika da bismo mogli naći nekakve zajedničke imenitelje u tom dodiru, susretu savremenih makedonskih i srpskih pisaca. Sad, ako ovaj zbornik ima za cilj da pruži neku vrstu odgovora na tu temu, šta bi po vama bile, ako bi ikako mogli, imajući u vidu sad ovaj zbornik, možete izabrati nešto što vi smatrate da bi bio dobar odgovor, šta bi u tom susretu makedonskog i srpskog romana na prelazu u novi milenijum bile neke specifičnosti koje bi mogle biti veza, ali i neka razlika? Da li ste o tome promišljali još u odnosu na ovo što je ovaj zbornik dao? Pomenuto je komparativno proučavanje i ovde je komparativizam ovog malo starijeg tipa ili mehaničkijeg, a to su dva autora ili možda dve teme. Uopšte razvoj posle razilaženja jugoslovenske zajednice srpskog romana i makedonskog romana je zapravo tekao više paralelno nego što se ukrštava. Drugim rečima, kada govorimo o komparativizmu, to ne može biti komparativizam u najvećem broju slučajeva kontaktnog tipa, jer te dve književnosti nisu prepletene, nego jednostavno idu naporedno jedna sa drugom. I sličnosti pisaca i tema upravo proističu iz
nekih zajedničkih iskustava do 90-ih, odnosno do novog milenijuma, a onda u jednoj zajednici, i tu naravno, nažalost ima i tekstova, odnosno saopštenja sa skupa koji je imao dosta širi zahvat, imate situaciju, recimo, analize onoga gradskog miljeja koji se oblikovao pre svega sa jedne strane nečim što se zvalo urbana kultura ili novi talas, i vrlo je zanimljivo kako se različiti rodni pogledi, različite kulturne sredine zapravo razumeju preko zajedničkih radio emisija gde postoji popularna muzika, gde postoji sadržaj, recimo preko televizije, i potom, krećući se u svoje odvojene tokove, vi ipak imate određene vrste egzistencijalne situacije koje dopuštaju da se pravi poređenje, a da to ipak nije mehanička stvar. Drugim rečima, ono što je zajedničko ne samo za makedonski i naš književni slučaj jeste upravo ono što nam je doneo 21. vek, a to je teskoba egzila pre svega, kod nekih izazvana ratom. Makedonski autori se jako dobro uklapaju u nešto što je jedno vreme bilo vrlo popularno i konjunkturno na evropskom tržištu, a pogotovo na tržištu evropskih književnih nagrada, a to je književnost u egzilu, i snalaženje u nekom dobu koje nas je sa jedne strane uključilo u kulturne evropske tokove internacionalne, a sa druge strane suzilo na našu nacionalnu kulturnu scenu. Takođe, i to se možda i ne vidi zato što se u radovima uglavnom insistira na imenima, odnosno na autorskim poetikama, ali vrlo je bitno, vrlo su bitne sličnosti koje proizlaze iz okretanja književnoj tradiciji i oblicima koje ta tradicija donosi ili onome što bi se nazvalo žanrovska književnost, jer ona funkcioniše i dalje na postjugoslovenskom prostoru, ali o tome će verovatno više reći Tijana Tropina. Hvala. Tijana, eto za vas isto pitanje. Pa ja bih se zapravo nadovezala na nešto što je pomenula Marija kada je govorila o svom iskustvu čitanja Smilevskog i Rumene Bužarovske, dakle, da postoje jedno snažno osjećanje identifikacije i mislim da u tom slučaju možemo zaista da govorimo o jednom kolektivnom generacijskom iskustvu koje važi za te mlade generacije, relativno mlade, u postjugoslovenskom prostoru. I to je izuzetno primetno ako pogledamo autore koji već zbog žanra u kojem stvaraju i prostora na kojima stvaraju nisu mogli da budu obuhvaćeni granicama ovog zbornika. A tu mislim na postjugoslovenske pripovedačice koje pišu poslednjih recimo 10 godina. Rumena Bužarovska je tu možda jedan tako najupečatljiviji, najpopularniji glas, ali kad mi pogledamo neke autorke, hajde da kažemo, koje imaju između sad 30 i 40 godina i koje stvaraju i u Srbiji, kao što je recimo Ana Marija Grbić u najnovije vreme, ili u Bosni, poput Tanje Stupar Trifunović, poput Lejle Karamović ili Lane Bastašić u krajnjoj liniji, ili različite hrvatske pripovedačice. U ovom zborniku se recimo na marginama jednog grada pominje Ivana Bodrožić, i Slovenije Ivana Đilas, čini mi se da bi to moglo da se uklopi. Vidimo zaista da postoji jedan senzibilitet, jedna određena tematika, jedan povratak stvarnostnoj prozi koji je karakterističan za autore i opet bih ponovila autorke tih generacija, bez obzira na to u kojoj se uže gledano književnoj tradiciji one priklanjaju, bez obzira čak i na, hajde da kažemo, njihove političke i ideološke određenja. I čini mi se da bi to moglo biti dobro polazište za neki budući zbornik koji bi se time bavio, ali svakako da se u ovim prethodnim generacijama mogu nalaziti, ako ne direktni uticaji, koje sad već možemo prepoznavati u knjigama, pripovetkama i romanima koji sada nastaju, koji se sada objavljuju, možemo nailaziti na neke strukturne analogije.
između pisaca istih ili provizorno istih godina koji su stvarali u isto vreme na različitim teritorijama. Prosto vidimo da svako od njih na drugačiji način prerađuje neko temeljno suštinski isto iskustvo. Hvala vam. Ovo je zanimljivo, naročito povratak sad o ovom problematičnom terminu zbog koga neko, eto, doživi napade, ta stvarnostna proza, dakle, povratak te mlađe generacije, tako na koju generaciju konkretno ste mislili kad ste rekli na povratak na stvarnostnu prozu? Jer ovdje u zborniku je generacijski jaz veliki i sad obrađuje se i baby boomeri i generacija X, Y, eto nismo došli do Z. I zaista tu vlada jedna raznorodnost i u generacijskom i u drugom smislu. Pa, samo uključite mikrofon. Da, može? Dakle, Vladimir Perić u svom radu, koji je po meni onako vrlo zanimljiv, ima jedan vrlo svež i hrabar pristup obrađenoj temi, govori o generaciji Y. Mislim da je kod nas trenutno, naročito u popularnom i kolokvijalnom govoru, mnogo češće izraz milenijalci. Dakle, mi govorimo o književnosti koju stvaraju mlađi milenijalci, koji su trenutno, hajde kažemo, najglasnija, najprisutnija generacija na našoj stvaralačkoj sceni. I njihovo iskustvo se suštinski, njihov identitet je stvaran na temeljno drugačijim osnovama od prethodnih generacija. Dakle, oni više nemaju to neposredno iskustvo odrastanja u Jugoslaviji, ali čini mi se da i dalje nose neki, hajde da kažemo, teret koji onda treba na neki način preraditi i odbaciti. I njihov zaokret ka stvarnostnoj prozi, ili nazovite to kako hoćete, hajde da kažemo nekim realističnim obradama aktualnih tema koje njih brinu i muče, može se razumeti jer u ovom trenutku mi naprosto ne živimo u svetu koji je podesan za larpulartizam. Moglo bi se reći i nažalost. Naprosto to je jedan globalni zaokret ka takvom pisanju i možemo samo da se nadamo da će u nekom trenutku da se situacija toliko stabilizuje da ćemo opet moći da se posvetimo o stvaranju Okolije od Slonovače. Ali u ovom trenutku to tako reći nije izvodljivo. Da, to je zanimljivo. Izvinite, ti samo jedna stvar. Ovo važi i za makedonske i za srpske pisce, ovo što govorite, kada je reč o generaciji Y. Mislite i na jedne i na druge, samo što svako u skladu sa svojom poetikom i umetničkim senzibilitetom to razrešava u svom delu. Ja ne mogu baš tako bez ogleda da govorim o tome, jer naprosto ne poznajem kompletnu produkciju ni srpskog, kao ni makedonskog. Dobro, pa na osnovu onog što ste proučavali, vidim da ste čitali i da čitate i pisci iz regiona, pa na osnovu tog vašeg iskustva, dakle, svako naše je ograničeno. Eto, okvirno govoreći, rekla bih da, ali stvarno zaokrete da... Jasno. Prosto nemam nekih pretenzija na stvaranje neke opšte slike, to ću ipak ostaviti ljudima koji imaju onako više smelosti za tako panoramske preglede. Hvala ti, Ana. I uz izvinjenje, eto što sam vas sa svim ovim pitanjima ovasula, ali čini mi se da je i vaš rad nekako u širem obuhvatu, pa da prosto možete da odgovorite na to. Pa evo i da Bojan Čolak zaokruži evo ovo pitanje vezano za dodire u odnosu na pregled radova, govorimo o onome što je u ovom zborniku zastupljeno na osnovu iskustava proučavalaca ovde. Šta biste vi mogli reći o sudarima, odnosno o susretima makedonskih i srpskih romanopisaca u generacijama, dakle, 60-ih i 70-ih i, dakle, milenijalcima, dakle, kada je reč o temama, kada je reč o senzibilitetima, gde se... I još jedna stvar, dakle, urednice ovog zbornika su jako veliki naglasak stavile na stvarnost. Eto, pa bi to moglo treća tema da bude, to ćemo kasnije, eto, da vidimo. Dakle, ovaj zbornik, između ostalog, jeste govorio o susretu makedonskih i srpskih romanopisaca, ali s druge strane, jako mnogo je puta ponovljeno da, pa i u uvodu, da je otkrivanje naše stvarnosti, smisla
i određenih tema koje su izazov savremenog doba na neki način bitne za ovaj zbornik i on je na neki način angažovan jer između ostalog treba da nam i odgovori na izazove epohe u kojoj mi danas živimo. Pa hajde, dakle sad sam uvela drugu temu, ali hajde o Suzarima. Čini da je velika tema ovoga zbornika zapravo pitanje identiteta i da se nekako kroz većinu radova i srpskih i makedonskih pisaca, odnosno istraživača koji se provlači ta identitetska tema. Ona se nekad vezuje za neke te ratne traume, za lične traume, neke lične gubitke, za egzil, za emigraciju. Dakle, na svim planovima različite teme uvlače, ali se uvek vraća na tu temu nekako identiteta. I mislim da je ta tema dosta u fokusu samog zbornika. Dobro, hvala. Tema identiteta. Sad, Mariju Grujić bih pitala, pre nego što odgovorimo na treći set pitanja vezanog za stvarnost, napravit ćemo mali iskorak iz zbornika, premda jeste jedan put pomenuta i u zborniku Rumena Bužarovska, dakle kao spisateljica kraćih formi, dakle priča pre svega i koja je postala poznata u regionu, dakle diljem regiona, ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj, u Sloveniji. Ona gostuje na mnogim, odnosno gotovo svim relevantnim književnim festivalima i ne znam da li bih se usudila da kažem da je reč o zvezdi književnoj na ovim prostorima, imajući u vidu globalne književne zvezde, ali zašto pravim ovaj izuzetak? Upravo zbog onoga što je rekla, sa čim se eto kolege delimično složile, sa onim što je rekla Valentina Mironovska-Hristovska, da makedonske, odnosno srpske pisce međusobno čita vrlo mali broj krug ljudi i da ona ne zna zašto je to tako i zato predlaže, kako je rekla, stalno to ponavljam, nekakvu zajedničku programsku realizaciju, ovo mi dajemo večeras doprinos. Pa recite mi, ako malo iskoračimo, ali i krećemo se u krugu tema ovog zbornika, mene zanima kako vi tumačite taj fenomen Rumene Bužarovske, jer ona zapravo izlazi iz ovoga što je u zborniku kritikovano. Ne moramo čak ni da izađemo mnogo iz okvira zbornika, jer zapravo možemo i da povežemo sa tom temom ženskog stvaralaštva koje je zastupljeno i u radovima u zborniku. Jer, recimo, ja sam i u zborniku pisala zapravo o spisateljicama. Moja tema, na primjer, moj rad se odnosi na dva romana, istaknuta romana iz srpske književnosti, Strah i njegov sluga Mirjane Novaković i Kaja Beograd i Dobri Amerikanac Mirjane Đurđević. I mogu čisto reći da je to zapravo za mene sve jedna jedinstvena tema, i romani i pripovetke koje nastaju iz pera književnica i u makedonskom i u srpskom miljeu, na jednoj određenoj platformi, ako raspravljamo iz jednog određenog ugla, a evo iz koga. Zapravo vrlo je, čini mi se, plodotvorno i praviti neka poređenja i u tom smislu čak neka poređenja idu pomalo iz mog nekog ugla kao jedne feminističke teoretičarke, idu pomalo čak i u prilog onome što se pojavlja kao produkcija na makedonskoj književnoj sceni, jer se mora primetiti da je čitav niz ovih stvaralaca, ne samo ženskih, nego i muških o kojima se govori u ovom zborniku, nekako, da kažem, konzistentnije utemeljeno određenu, ne samo određenu književnu umetničku, nego književno intelektualnu scenu. Što drugim rečima znači da jedna određena prisutnost tema koje dolaze iz neke sfere postkolonijalnih, rodnih, feminističkih promišljanja, koja su inače i teorijski i institucionalno prilično zastupljena u Makedoniji, se odražava i ogledaju u njihovom književnom stvaralaštvu. Pomenuta je Barmakovska, na primjer, ovde, koja je zapravo jedna autorka za koju očekujem da će ovde tek biti čitana i tek biti poznata. A zašto to mislite? Hajde, baš me zanima se. Pa zato što zapravo, pa zbog toga zato što smo i mi na neki način ovim zbornikom donekle otkrili i što će to tek ući zapravo u određenje, jer to tako biva, nešto se pojavi u nekom zborniku, zbornik ima svoju diseminaciju, pojavi se onda u nekim radovima, u nekim tekstovima, ljudi se zainteresuju i počnu da čitaju,
a osim toga reč je zaista o autorki mlađe generacije, autorki čije vreme tek dolazi. U tom smislu možemo nešto da pokažemo čak i u vezi sa našom produkcijom. Naše to neko žensko stvaralaštvo nije čak toliko možda utemeljeno u jedan taj kontinuitet poznavanja nekih intelektualnih i odnosno otvorenog komentarisanja i proučavanja nekih intelektualnih strujenja, ali ja se nadam da ćemo mi tu ugledati malo na naše makedonske kolege i saradnike i ja sam nekako optimista u tom smislu. To je zapravo nešto što bi mi mogli zapravo, u kom smislu bi mogli na njih da se ugledamo i veoma sam srećna eto što postoji Božanovska koja nije zapravo, koja eto nije ovde, ne pojavljuje se kao romanopisac, ali koja je zapravo zaista jedan od vrlo značajnih stvaralaca makedonskog književnog polja i za koju ja mislim da će biti inspirativna za našu književnost. O našoj književnosti što se tiče romana, pogotovo ovih romana o kojima sam ja pisala, imam da kažem sve najlepše i čak mislim da one na jedan drugi način pristupaju toj tematici feminističkog autorskog pogleda, na malo drugačiji nego što je to reč u makedonskoj prozi, ali i o kojima je dosta i pisano do sada. Mislim, obe ove autorke iz naše književnosti je dosta pisano, ali mislim da još puno toga može i da se napiše i da zapravo tu mogu da se još čitavi teorijski koncepti oko izglede, oko načina na koji naše autorke stvaraju. Što se tiče Božanovske, mislim da je tu na delu nešto što, ako bismo sledili ono što je, recimo, o čemu je pisala koleginica Tijana, a sledili tu jednu koncepciju istoriografske metafikcije, ako bismo se ugledali na taj neki naziv, ja bih mogla da kažem da ono što imamo kod Božanovske, to je neka vrsta feminističke metafikcije, bez obzira što to zvuči paradoksalno. To je jedna vrsta proze koja otvara sad jedan novi ugao posmatranja književnog jezika. Da li je on zaista nov ili je zapravo samo jedna vrsta vraćanja nečega što smo mi već imali u nekim oblicima balkanskih i južoslovenskih književnosti? To je naravno tema za debatu, ali u svakom slučaju osvežavajući i u svakom slučaju je inovativan. Postoje razlika među novine i inovativnog na određeni način, ali ja bih rekla da ta proza Božanovske jedan novi književni, otvara mogućnost jednog novog književnog jezika, jednog autentično feminističkog književnog jezika koji se ne odvija na jednom reprezentacijskom, mimetičkom nivou, znači nije sad tu reč o tome da zapravo junakinja mora da postupi u svojoj priči ovako ili onako, ali sam fenomen tematizacije određenog iskustva koji do sada nije bio, čini mi se, na tako direktan i otvoren način zastupljen u našoj književnosti, postavlja nova pitanja i ja mislim inspiriše na dalje stvaralaštvo čitav ovaj region i čitav, ja bih rekla, čitavu tu generaciju. Da, hvala. Ja se isto imam dilemu u vezi sa Božanovskom s jedne strane, ali to je sad druga tema. Koju reč, pominjali ste stvarnost. Skup je bio naravno mnogo širih tema i u suštini ono što se našlo u zborniku upućuje na jednu selekciju koja je takva kakva jeste, ali šteta je što je recimo Lidija Dimkovska, Mileta Prodanović i Pištalo su bili povezani upravo preko ove fenomena zajedničke kulture, popularne odnosno urbane, ali tačno vidite koliko je u suštini isto vreme, isto iskustvo. Vidite taj rad, njega nema. Ali u principu, znači, bilo je veoma širokih pogleda, recimo Dimkovska je možda i najpoznatija, najnagrađivanija autorka koja je napravila evropsku i svetsku karijeru, romanom Rezervni život iz egzila sa zapravo veoma čudnom i uspelom mešavinom nečega što je biografski roman, ali na jedan groteskan način, jer je stvar reči o sijemskim bliznakinjama koje žive zajedno izvesni period do trenutka kada se ne razdvajaju i onda zlata i srebra, jedna umire, jedna preživljava, ali
cela ta groteskna situacija kroz koju prolaze, znači doživljavajući iz makedonskog ugla, a posle iz ugla egzila, sve ono kroz šta jugoslovenska zajednica prolazi jeste zapravo nešto što je istovremeno i pod znacima navoda stvarnostna proza, a s druge strane nije uopšte. Onda imate Prodanovića koji, polazeći od istog perioda, istog iskustva, daje zapravo jednu izuzetnu intelektualističku prozu koja ima još jedan sloj koji omogućava da to ne bude shvaćeno kao kič pripovedanje, upravo ironija, da ovo što su pominjali, intelektualizam i kula od slonovače, jeste orijentacija jednog dela ljudi koji se ne snalaze u stvarnosti, ali da je zapravo lažno i da suštinski ne daje odgovor na izazove stvarnosti. I na kraju Milenijum u Beogradu Pištolov, jedan vrlo direktan osvrt na istorijat naše nesreće, odnosno života u Beogradu, koji je takođe se tka upravo iz jedne urbane stvarnosti vezane za muziku. Drugim rečima, ono što je ponuđeno u zborniku jeste jedan predlog za razmišljanje, ali bilo bi dragoceno posle izvesnog vremena napraviti jedan širi pregled naših književnosti i njihovog prodora u evropsku čitanost, da se vidi šta je ono što i da li uopšte zanima čitalačku publiku posle onog talasa zanimanja za književnost novog egzila. To su recimo teme koje mogu poslužiti za neke buduće skupove i neke buduće... Da, ja ću sada reći, odlično je ovo bilo i korisno. Taj novi egzil, da se uspostavi neka vrsta veze sa ovim pripovedačima koje ste naveli malo čas i ovom novom generacijom. Tijana, da li, evo, vi možete da nam kažete, sa tim, naravno, samo smo otvorili neke teme, uskoro moramo da zakrajimo, ali imala sam još nekoliko pitanja važnih, ali za sada mi je ostalo samo jedno, a to je da, odgovorimo na pitanje kakva je stvarnost onoga što ste vi ste se bavili istorijom, jako je jedan zanimljiv rad i smatrali ste da se može doći do određenih zaključaka, ali istoriografskom metafikcijom, aj tako da kažem, ali ne zvuči dobro na književnom programu. Stvarnost, kakva je stvarnost makedonskih i srpskih pisaca? Ona koja je zastupljena u obradi kod proučavalaca ovog zbornika i ona u koju vi imate uvide. Naravno, krećemo se onome što znamo i što ne može pretendovati na apsolut, ali kako je vaše mišljenje? Dakle, sad, kakva je ta umetnička stvarnost? Eto. Pa, pre svega fragmentarna. I mislim da fragmentarna. Mislim da se to vrlo lepo vidi iz 2, odnosno 3 rada koje su naši naučnici ponudili, istraživači, i u kojima se daje uporedo jedna malo šira slika, recimo 3 pisca ili 4 pisca ili cijela generacija, i to su radovi Igora Perišića, Vladimira Perića i Željka Milanovića. Mislim da kad se čitaju zajedno, oni pružaju jednu vrlo zanimljivu sliku toga koliko je naša književna scena srpska, a pretpostavljam da bi se analogno moglo utvrditi, ali opet to je samo nagađanje, moram da se ogradim, koliko je naša scena fragmentarna, koliko su odnosi u njoj zaoštreni, na koji način se poetika i politika u njima prepliću i negativno utiču jedan na drugu. Sad, vidimo tako da kad isti autori obrađuju istu temu, dobijamo nešto sasvim različito. Moj fokus istraživanja i interesovanja jeste fantastika i dečja književnost, gde ove aktualne teme vidimo uglavnom transponovane u znatno većoj meri. Tako da kad pogledam na koji način
ove savremene generacije pisaca za odrasle pristupaju stvarnosti, vidim da je dosta karakteristično da nema neke velike, nema nekog napora da se napravi neka sinteza, niti da se uspostavi neka distanca prema predmetu koji se obrađuje. To je opet zanimljivo i na određen način komplikuje situaciju, jer to znači da će se naša recepcija, naše čitanje i viđenje ovih romana vrlo brzo menjati kako se budemo udaljavali od njih i kako oni budu gubili svoju svežinu i aktuelnost. Hvala. Pa u tom smislu meni je nedostajao jedan tekst, da primetim sa makedonske strane. Vi ste pomenuli Perišićev tekst i on se vrlo duhovito zove Trojica Vladimira. Igor Perišić je tu obradio Senijevića, Gecmanovića i Tabaševića, a meni nedostaje makedonski pogled, makedonska strana na temu veze između literature i ideologije, zato što je Željko Milanović istraživao vezu između literature i ideologije, odnosno savremenog srpskog i političko-poetičkog kriterijuma, kako on kaže, interpretativne zajednice koje uspostavlja živi za dodeljivanje najprestižnije nagrade u Srbiji, Ninove nagrade, jeli? Ali onda ostali smo uskraćeni za takav isti pogled sa makedonske strane. I to bi onda bio zapravo susret da vidimo kako ide ta vrsta. Međutim, to je polje recepcije. Mene ipak uvek mnogo više zanima sudar romana, neposrednog umetničkog dela, umesto njihovih ideoloških recepcija. Premda Igor se bavio ideologijom unutar samog dela i to je interesantno, kao i Perić u tekstu Okcidentalizam u romanesknoj prozi generacije Y. Ali hajde evo da Čolak zaokruži ovo veče u vezi sa stvarnošću u romanima srpskih i makedonskih pisaca. Kada je reč o istraživačima ovog zbornika, vi ste u jednom od odbora, tako bili ovog zbornika, strukturu ste nam predočili, pa bi sad trebalo, kad kažem stvarnost, ja sam sad tu višesmislena bila, Tijana Tropin je govorila fragmentarna, u smislu verovatno kako razumevamo mi u makedonsku, ali ja sam ovde mislila na ono što je urednica zbornika rekla, kada je rekla da će u zborniku se ogleda naša savremenost. On je jako bitan zato što pokazuje kako se savremenost transponuje u umetničko delo. Šta od te stvarnosti naše u tom umetničkom delu ostaje, pa je tako ona videla da u makedonskoj i srpskoj književnosti postoje neke zajedničke teme kao što je kritika potrošačkog društva, kao što su marginalizovane grupe, kao što je globalizam koji negde iz potaje izvire iz svih tih romana, dezorijentisanost, ali i druge teme poput, na primer, seksualnih identiteta ili drugih. Eto, šta vi mislite? Kako je ta stvarnost umetnički reprezentovana u jednim i u drugim? Ako se ikako može suviše opšte razumeti. Da, pa stvarnost, dakle, uvek je vezana, bar ovde, kako mi se čini da predstavljam u zborniku, dosta za tu društvenu kritiku, za ideološku kritiku i izlazeći čak i samih književnih dela, primećujemo da se ona nalazi u samom zborniku, upravo u ovim radovima koje ste pomenuli, Željka Milanovića i koleginice koja se bavila prevođenjem. Dakle, neosporno je da ta neka provokativna strana i odnos prema stvarnosti uzrokuje u najvećoj meri pisanje, pa makar nekad je ono prikriveno, nekad je otvorenije, ali je manje više svuda se provlači, čak i kroz one radove, kroz ono dela gde nam se na prvi pogled možda ne čini da je tako. Tako da bih ja rekao da to je jako važan moment, da je ona sve prisutna i da ovaj zbornik to ima tu neku vrstu trenutka, tog nekog angažovanog čina, s obzirom da govori o jednoj izuzetno aktualnoj tematici. Kažem, mnogi pisci nisu zastupljeni koje možda trebalo da tu budu, ali mislim da se mogu tačno mapirati neke određene teme, naratološki postupci i poetički elementi koji zaista jesu karakteristika 21. odnosno romana 21. veka.
Dobro, hvala vam puno što ste bili gosti Narodne biblioteke Srbije, ove više online tribine. Hvala gostima koji su nas online pratili večeras, a bilo ih je. Večeras je bilo reči u okviru Centra slovenskih kultura o makedonskom i o srpskom romanu. Verujem i nadam se da će Institut za književnost i umetnost, ako ne druge institucije, pa evo i Narodna biblioteka Srbije koja ima Centar slovenskih kultura, razviti dobre međususedske odnose, pa ćemo nastaviti dalje da razgovaramo na temu drugih južnoslovenskih književnosti i drugih književnih žanrova i formi. Ja ne znam da li ću večeras da pročitam još jednu priču Rumene Bužarovski ili recimo Goceta Smilevskog, a publika nek vidi šta će, pa ću onda da nastavim po regionu. Hvala vam, hvala vam.